HTC U11, telefon koji obeležava 20 godina postojanja kompanije HTC i to je jedan pravi flagship u punom smislu te reči. Mi smo probali da napravimo ne samo najbrži telefon u smislu performansi, u smislu brzine mobilne mreže, već i telefon koji ima najbolju kameru, najbolji zvuk i nešto sasvim posebno. U slučaju ovog telefona to nešto posebno je tehnologija koja se zove EdgeSense, koja omogućava korisnicima da koriste telefon i mimo okvira samog touchscreena. To u stvari znači da ako ja malo jače pritisnem svoj telefon, automatski ulazim u režim kamere, malo dužim pritiskom menjam prednju i zadnju kameru, a pošto je telefon otporan na vodu, sve ove funkcije mogu da obavim i pod vodom, jer svi znamo da u vodi touchscreen ne radi. Sa druge strane, mogu da definišem bilo koje akcije za EdgeSense. Na primjer, mogu da namestim da mi se automatski upali LED light ili da mi se lansira neka aplikacija, napravi screenshot ili uradi bilo šta u bilo kojoj moje aplikaciji za koju ni HTC ni Google nisu ni čuli. Dodatno, nešto što će sigurno impresionirati ljude je kvalitet zvuka na ovom telefonu i ocene kamere koje su po nezavisnim analitičarima, na primjer sajtu DxOMark, bez premca i trenutno najbolji na svetu. Koje su tehničke karakteristike, one osnovne, ne moraš da... Pa to je Snapdragon 835, jedan od trenutno najmoćnijih procesora na tržištu, 4 GB RAM memorije, 64 GB UFS 2.1 memorije, koja je najbrža memorija na svetu. To je LTE kategorija 16, koji praktično znači mogućnost preuzimanja podataka do 1 gigabita u sekundi, što je trenutno i neki teoretski maksimum koji je moguće dobiti na mobilnoj mreži. Pored toga ima stereo zvučnike, subwoofer, tweeter, celo kućište telefona se praktično ponaša kao jedan veliki zvučnik, a staklo na poleđini telefona je izrađeno u 20 koraka u 7 slojeva stakla, što bi trebalo da doprinese ne samo tom vizualnom efektu, već i malo drugačiji čvrstini u odnosu na konkurenciju. To su i modeli Uplay i U Ultra, gde smo mi praktično počeli da koristimo novu tehnologiju koju obezbeđuje USB-C konektor, a to prvenstveno omogućava nama da na jednostavan način kalibrišemo zvuk prema svakom individualnom korisniku. Dakle, USB-C omogućava tu dvosmernu komunikaciju telefon-slušalice, gde mi možemo za svega par sekundi da napravimo kastomizovana podešavanja za konkretnu osobu i praktično ona može da uživa u 24-bitnom zvuku onoliko koliko njeno uho to dozvoljava. Feedback korisnika je da im se jako sviđaju integrisane slušalice, ali da im nedostaje mogućnost da povezuju svoje prethodne slušalice. Zato se sa modelom U11 nalazi u kutiji, u komercijalnom pakovanju, nalazi i adapter sa 3,5 mm na USB-C, koji u sebi ima jedan mali DAC i koji je kompatibilan ne samo sa HTC-om U11, već i sa bilo kojim uređajem koji je izrađen po USB-C standardu. To u stvari znači da će ovaj adapter omogućiti da koristite bilo koje slušalice stare 50 godina, na primjer, ali vaše omiljene slušalice, ali sa druge strane nadživeti U11 definitivno i možda ćete ga koristiti kod svojih telefona narednih par generacija. Glavna boja je Amazing Silver, koja izgleda stvarno posebno i ne može se vidjeti ni na jednom uređaju, konkurentskom uređaju. Tu su safirno plava, ledeno bela, biserno crna, nisam biserno crna, nego sjajno, brilliant black. I imamo jednu posebnu boju koja se zove Solar Red, koja praktično iz normalnog ugla izgleda crveno, ali pod malo većim uglom izgleda potpuno zlatno, kao zalazak sunca. U11 će se u Hrvatskoj pojaviti u 6. mesecu kod svih operatera i retailera.